Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Shisngi hadian balapin benaya ka result jangki MLA jangka UDP, Congress, Voice of the People's Party, People's Democratic Front, ka Trinamool Congress bat ka Hill State People's Democratic Party, kibam kwa bani trelang bat ka National People's Party haka laitrik uleber hazar arpulai, kilai kenduk lang hayeng sa jong ba lakamen rumboy halai mkra shillong, banya penbej haka bayadai baka jingtau, yaka sarkar ka bathamai haka niga jela Meghalaya. Uba Erwin Kisu tengah ubalong undang yalam jangka sur upat bah nyotram haka jinga keren berkila patai kubur ulai thu bana kaliang jongki kila letru banya kendu yaki MLA jongki niki seng sain perthai katba kidang shong jinga lang hayeng sa jong ba lakamen rumboy barka jingkentu ka longban amailat yaka NPP kabala job hadu alpun ringut ki MLA kabaya trailang bar ka BJP kan yo banthau yaka sarkar manta ka dei sisngi hadin ba la yo e result jongki election ka ba dan sudah. Siapa yo ega result kum sur pai ba ngila ai ka statement saya ka jai benreu ba ngidon kam ban yo ya ka sarkar ka ba khut ka sarkar ka ba ntrei sisai na ka banta ki imlang sa lang bat ka jing to jong pai ba kam tam baduk bisto te andalami ka result ni iba kabun ka jing kulmar kam tam ka jing ya tebot ba hapadeng ka jing syak keno bam sap ka jing keno ba biang ka sensar kadar ka jing ki jing sisar ki balapau ka babun ki benta han re pai ba pade kawan pai ka NPP ar pundre BJP usaha ka kiu ki UDP khatwei ka TMC galak tangsan ka Kongres pada ka hiar sya kesan ka PDF na kasau kisa ar bat bon kira ki batbai ki khmat mai ki bon bhamata bat meneng ilai I bo konrat sama halor ka principal jong ka largest being the single largest party ulale chu governor ban state ya kli rengkat bat ke BJP bat ki kamro bau way independent kartus armarak udan lambat ki ngasutanat banyak tu iti bangi dan syuan yeng jong ba lakmen remboy bat hangtai kat kum ke jingi I ki jongi ki don lai pungut ki amle ki bamtre banya snow bat ke NPP kini ki kentuk naduk ke UDP ke HSPDP PDF Kongres TMC badru ki omba u independent bajak narabrai udan lang ter bad ke BPP ru ter lang kini barok kila long lai ko bang sutanat bang ai kendu ba argan mana mustaq ula penpau bala ai khatsan point kiba ka VPP ka Voice of the People ka bade simbol pra kila bu ya katakan nongrem kam tam ban pendu na ka bamsa ban pendu na ka jing lutput ka sarkar ban khang na asundon ya ka jing kit do yong tu ban manra ya ka sensar ka ba yo ban pentri kamlut ya ki jing ada ya ka jat benriu ka jongi ba ya ka state ka jongi lamba ka constitution jo bari India batter ki bon ke yu banga asno ya ha numar ka tu singi iba saibor ila kren nakaliang kasur pa iba ni omba ni don kam ya ka clean government ni don kam ya ka corruption free government ni don kam ban yo kam yo jam kisamla ni don kam ban yele persa ka drugs ni don kam ban pait ba kham tam ki longgi kin kiu sikma kan don ka jinga da yiki long kbe bat ki kon ka thai ki kon chandra kam tam ki kulun te halor kan ni so thu ba anda ngi yo ban ya kran man ngi so thu ba kini ro ki bai don lang hang tai ki don ka jing thu ban tai ro mai kle ka don jing
Takadaw, ni na kaliang kajungi, ong ba, there should be an NPP-free government. An NPP-free government of the state, marbalay ngila de mat ya kesan stem, ngilai i ki a ki jingle bor, ngilai i ki a ki jingle palat, ngilai i ya ke jimbam sak ko la serkai palat, bat manta ngi keren, daka suru pai ba ngi keren ba ngi kersan ngi kini kilai pungut, kalak benpoi sekalai huwe tu, ba kim thau ya sarkar, kidon kam balik clean stick ya ke clean. Menang suatu ba ke NPP kalai lang rengkat bat ke BJP, ke bau Amit Shah ulah ong menakani hatura, uang ba ke megala kadik number 1 in corruption, mentah pada armut kini ki MLA BJP pada kila apa ilang bat ke NPP. Te kata kadik kakam kacoki, Henry Pai ba udah maksudtu, ba imat kajingalap election ke sudai tang kakam kai, bat kamdon kajingmut AARM ke sudai batang bakwa banjok election, bat anda poi ke tau sorkat pada mdan principal, mdan kata kajing perkat ya kajing pha jing miak jong ke state kajungi, bat kisuya poi tang as a matter of political convenience. Ngihapan ay la chwai ki. Larikim la ngihapan ra ay kadik isu sopai la. Nomor balai hapadeng kajing yalap election hapadeng kajing kenok kenta perok ngiaklet ya kawai. Ka don ka agenda manta ke bawan napo India. Na mainland India ke bawan. Hapo kajing alam juga BJP berka RSS. Kebatmu ban penduk ya constitution dari India. Kata ka bangidon kamban takal lah kajing siya. This is one of the main without question the coalition partners in the new dispensation, new political dispensation. Ki hapan perlong ikan ikaw number 1. Nga sotrat baka voice of the people ki omba we need better protection under the constitution. We need better implementation of the constitutional machinery to protect our people, to protect our right to religion, to right to belief, to protect our rights as minorities. Kani appreciate bahaya ka voice of the people. Terus kawai itu nga sotrat banyak tu ipi ba hakapor mengai kenduk yo ba Arden ngai kenduk ngai keren bagi jomba Charles ngai keren ba lajan paro ikini ke yu. Sotrat ba ka attitude ke jongki kalong ka attitude constructive attitude. Kam dei bagi kwa ngo ni utai Dr. Mukul sama ngalai keren duduk menin. Ukran nak pasal ongi we have to rebuild Meghalaya. Tang sutu ba Dr. Mukul sama is also willing to make the sacrifice. He's willing to work together. Ngai keren bat ki dekat wat ki bat mai ki baca pro. Kata hai ke jimut ke jongki. We have to rebuild Meghalaya. Dei kani nakarpa ipai ba ban aila. We need a government without the NPP. That has to be clear. We need a government without the NPP. Kajing job kajong ki arpun reu ki ongidon ka mandate. There is no mandate. This is a fractured mandate. This is a hung house, hung assembly. Therefore, habakalong kumta ki parti mdon ka wayo bayo full majority. Ki don ka banyo life way banyo full majority. Mdon bayo. Hang ni ki bala ban deliver, ki bala ban ai senchar. Halor kajing don kampai ba deban ai laki. Ka party politics ka baki involve maki ka bala ka kandala pentreka mi kata ka party machinery ka jongki. Pi ka poi ha tu ba pi man ka ni tu general secretary jong ka William Nagar unit jong ka NPP. Salia so ban pengkalai ka ketien Jisu ba ka tu ka hymn ka devotional hymn ka jong Kristen. Bun ong ba I have decided to follow NPP. Haja ba I have decided to follow Jesus. Telaki lada kalong kumto te pisuto baka mental tiki breu andala shit ke election kimpoi perkhacho ki isu kimpoi perkhacho kai su kwa baik penjak unia nama boleh langsung bang pelat yu kandidat. Tegini ke balak ban thep pisa, ki balak ban pensubha, ki balak ban otsniam, ki ban ot masi, ki ban shit ba, ban ai ka kya ko teki jo kani kala pau sakrat. Tangan keren baik ni noi. Ngan keren baik. Nomor boleh mentoy ban ani pai ba buku minta. Pai ba aku malong manta ke education system ke jongi boleh tahap ba. Kali ke jinduna ke jindang jing start saja kani. Ke jing try ke education system saja kani. Anda di bala nang la start. Pai po not chlong. Not chlong ha ba kaduk sutu don kam ban pa
ka VPP ki pai no ka VPP nomor play so don kam ka jingara ka jai penreu don kam yo breu ubala ban baki baki ong bo ni at least la kum no udang ya dai ka jai penreu dengan ni ka don kam baka jai penreu kan sok kan dia tiap kanam yes we'll give a chance in island yakini kila tuwi kata ka jingkili kalong ba sai ka bangamot banwara ne kalong ba kani ka jing long sa san ta ka de ka way na ki revolution ka penki ya ka san perkhat san persai ka bakam tumai ba kata kalong bangi i ba kani ka tik ikisamla jong kari kasi so ka tuk ani ki benta kum hakui pat ki jaga kila banlong da ka bor persai kata kalong ka jing sisa kali ka iklak tik kalong samla ba apoy ko haranda kalat kam yo jam kilanti jo ka an ko batai de adbasa jagi mata mata kada wa syam bahang ni ngalak snutu baka jing sedang jo ka jing sanduri kari wajak beriu kada imta senang kada imta bag bamut panong kalong ba kani jing sedang sandur mata kalong i mata ba kanuksa ka jing jok put jong ka BPP kum hamola ka bangin poi perkhat kani kala dong kurati ya ka jing mut je perkhat jo kisamla ki khon jagari Kelam raja kata yang geseng balang lai tak dun kura tekani kai ikan tegamot banwan bisa konstruksi ke bohong ba yang lak sedang ban ai ke jingero i pa apa ka is kasir terpang baka pisah kam terkamsu kapisah kam terkamsu kanong krem kapisah kam terkamsu kameliam kam terkamsu kamolai kam terkamsu kapisah ke cakap ngasuh ban ai kublai kerpang se iki pa apa ka is kasir bakila long advance sudah ka bajik ni kimat ingat nang ni kajik sedang jengi bangin mi sakmat banam ailat dai ki amal e jengi bakin syat e gari kembang terang kilti jong an ke sawandur tengah syam tak ada baka pisah kam trai kamsu baki job sedang arnut ki NPP kajing job ki arnut kamparian dai ke parti da ko burong kamparian dai kajing la ajo kahi banyak dai bat upai ba banajan kajo ndak kayen kan parti da ko burong kajo iba perstun ro da kajing la jengi ban yele nak nak parti ni job kamut bagati ke parti kata kada ke jisa tingi ngaso aku blai ke pang pat ba jok is khasils ngabu ang nikum ka jikerpa ikipat ba jaga jainte hills sebab sim me kan uksa jok ri jok is khasils susnong jong me klia ila dep nyo kabut ila yo ngila penjob dan buram yu kandidat jongi kertong mo ila sya dan buram yu nei kam sukut tang ta nei kaladan kaladi kepali jongki mo bapin mi shmat bapin perkhat ka ai ka sarkar ka banwan menta haba menne mai kandu bai bi khna samla ibang shudip yo thabot khatras na yong ka sarkar ayu banwan menta kilating ya kata ka sarkar NPP itman breu hayo haba kandu yong ba kanwan biang se kata sarkar NPP kalau pensuk kriap pensuk jer ikipai ba nang susong jang mai kalian bangi ong ba ka sor pai ba kawan shkmat kami nak topai ba bangi don kam ya kasut ya sorka kan not NPP government mut klem ka NPP ni don kam nambar ni lakting kita high level kita lakting high level kita lakting kata corruption yok bangi ong ba hadian sistem kan jayu me clear ban ndai blai ngimisi ka parti NPP ngamong bang nyobai ndai ke ke jingle jongka hakini sistem ba da ni ma ka jinghi nado ba dam sedang hadu ba kut hadu mukro kajing hi mukro akun parkham sya e ka shongsuk chongsan sya ka takala wei jong samla sya e ka wei pading bertawan ngapen ban ni don ke jik kliek musur pada ni wan chakman bar kam sulong ta hagini singi asing la singi ko pada ke nong krisyan yo kandidat jong phi da kentu bat dapat ha namar hagini asing la singi kin syakit ki kulai ha syani syatai ban ngoi pi la da tu bat ngidei kumpi pada pi bak penjak dan buruk pi de empat lada open penjak buruk pi de penjak buruk itu namar kamdei ka senja kata ka yak ka im jong ka jai kan lada kimbiang kinoi lam kata kala pulang lut ka eka snong ka thau lada noi lam po snong thau umbiang ka jing senja kata kajur kata haru kasnong kadar ka jing jok kumju ya be clear jongi ni kan tu pai ba long ba perkhe ai je kerja ni ngim sukut tang hakane ba ni ong ba ngin su penong tang ki media ngin pen he ki media ndai ni la perkhe plaka ni la perkhe ki mon demonstration nama
bagi kwa kasencha khadar ka bakhun hapo ka jala jungi ngem kwa shu ye kituki bamsa ki bampong ka jala jungi ba ngem sukut tangan ni kasngi ba ngi kentui pai ba nong susno ba kenwan chakma ban ai jing kersyam pura yangi namar ni tre namta ka chompi ka jing mentoi pai ba bar ka pateng masawan kane ka sorka kaban long ka jingtem ne ka jing kerku kaban ye kini pateng masawan